ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunzi bacu yo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Fabrice Muranayo dore ingingo z'ingenzi turi bwibandeho. Muri amakuru turababwira yuko igihugu cya Tanzania cyohereje abasirikare benshi bajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye Burundi mu rwego rwo kugira ngo bafashe coalition ya FARDC kurwana iminembwe. Nituva kuri inkuru turababwira yuko Kongolo umujyanama perezida Tshisekedi uri hagati y'ibirego bikomeye cyane by'ibanga bikomeje guteza imakariya muri minembwe. Nituva turababwira yuko mama 23 yavuguruje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze imisi zitangaza yuko zigaruriye minembwe zikerukanamo mama 23 ariko kandi ngibi bitandukanye n'ukuri. Iyi nkuru turaza kuyinjiramo. Nituva kuri inkuru turababwira yuko kandi Ingabire Victoire umunyepolitike utavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda yasubiye imbere y'ubushinjacyaha bumwita umutesi. Izo nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho, ariko kandi banzurebe niba warakoze subscribe uyikore, like uyikore, wandike na comment niba turi kujyana muri aya makuru. Nkuko nari maze kwibabwira mu ngingo ni munyemerere amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga yuko abasirikare ba Tanzania banyujijwe hariya mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajyanye n'intwaro. Abasirikare bagera ku 200 bajyanye n'ingabo z'u Burundi baciye nyine mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bazamutse mu minembwe gutanga reinforcements cyane ko ingabo z'u Burundi na FARDC bakomeje gukubitwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagwa umusubirizo, kuko nk'uyu munsi haguye abasirikare bagera kuri 200 b'ingabo z'u Burundi barasiye hariya mu gace ka Minembwe mu ntambara imaze iminsi ihuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe ndetse n'umutwe wa 23. Muri iyo ntambara kandi akaba haguye abasirikare bagera kuri 200 b'igihugu cy'u Burundi biganjemo abaheruka koherezwa n'igihugu cy'u Burundi bagiye gufasha abandi bari basanzweyo mu rwego rwo kugira ngo batsitsire umutwe wa 23. Nyuma y'uko babonye ko rero ingabo ziro zimaze iminsi zikubitwa, bahise bohereza abasirikare benshi b'igihugu cya Tanzania banyura ku mupaka bakavimvira binjira Uvira bakomeza bajya iminembwe kujya gufasha zino ngabo za coalition ya FARDC. Abandi kandi bakaba baragiye n'ubwato binjira mu mujyi wa Baraka kugira ngo bashake uburyo kibazamuka Puwezero mu rwego rwo kugira ngo nyine bajye gufasha zino ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shuti bakunzi bacu dinduye ingingo ni munyemere tuze kuri inkuru ivuga yuko umujyanama perezida Tshisekedi ari hagati y'ibirego bikomeye n'ibanga rikomeje guteza impaka muri minembwe. Munyemerere iyi nkuru tuyinjiremo neza uko yatangiye. Kongolo ubusanzwe ubundi ni umuntu wa hafi ya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse yanamenyerewe mu bikorwa byinshi by'ubugambanyi. Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba isibaniro ry'imirwano, amacakubiri n'ibibazo bya politike bimaze imyaka myinshi, amazina mashya akomeje kwinjira mu ruhando rw'abafata ibyemezo mu biganiro by'umutekano. Muri amazina harimo irya Kongolo Bigirimwami, umwe mu bajyanama ba perezida Felix Antoine Tshisekedi umaze igihe agaragazwa nk'umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo gushaka amahoro no gukemura ibibazo bya minembwe. Nyamara kandi uko izina rye rikomeje kwamamara ni nako rikomeje kuzamura impaka n'ibibazo bikomeye mu nzego za politike n'igisirikare ndetse no mu baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru dukesha inkuru cyakoze inkuru gishingiye ku makuru n'inyandiko byakiriwe na Kinshasa ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, bikubiyemo ibirego ndetse n'ibitekerezo n'amakuru yatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'uyu mujyanama wa perezida. Akaba ari inkuru igaragaza ibibazo byinshi bibazwa umwirondoro we, ku myitwarire ya politike ndetse no ku ruhare yaba afite mu bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri minembwe. Kimwe mu bibazo bikomeje kugaragazwa kandi ni icyerekeye inkomoko n'ubwenegihugu bwa Kongolo Bigirimwami. Uyu mugabo kandi yigaragaza nk'umunyekongo wo mu bwoko bw'abanyamurenge, gusa bamwe mu banyamurenge bavuga yuko afite indangamuntu yo mu Rwanda. Ibintu bwabyo bidafatwa nk'ibibazo bikomeye cyane hariya muri Kongo,
ariko bigafatwa nk'ibidakaze mu banyamurenge benshi babaye mu Rwanda igihe kirekire bagahabwa ibyangombwa by'umwihariko byo mu Rwanda. Icyakora impaka zishingiye cyane cyane ku makuru agaragara ku ndangamuntu ye y'u Rwanda, aho bivuga yuko yavukiye i Kayonza mu Rwanda mu mwaka w'1984, abamunenga bakavuga yuko ibingibi bidahuye n'amakuru asanzwe azwi ku mateka y'abanyamurenge benshi bakomoka muri Minembwe, Bijombo cyangwa se n'ahandi, ndetse nta bimenyetso byigenga cyangwa se ibisobanuro byatanzwe kuri Kongoro ubwe byigeze bisubiza mu buryo burambuye ibibazo yakomeje kugenda ahatwa. Kandi igice cy'inkuru kibanda ku butumwa butandukanye Kongoro bigira umwami yagiye ashyira ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter mbere yo kwinjira mu biro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abanditse kandi iyo nyandiko bavuga yuko hagati ya 2020 na 2022 Kongoro yagiye atangaza ubutumwa bushinja FARDC n'inzego za leta ya Kongo ibikorwa yagereranyije na jenoside ikorerwa abanyamurenge muri Minembwe. Mu kwezi kwa gatatu 2020 yanditse ubutumwa bushinja FARDC gukora ibikorwa yise jenoside imbere ya MONUSCO. Ndetse mu mwaka wa 2022 yasabye ubutegetsi bwa Joe Biden gushyira igitutu kuri Perezida Tshisekedi kugira ngo aganire n'umutwe wa Twirwaneho. Ibyo byaje gukurikirwa kandi n'ubundi butumwa bwakomeje guteza impaka yakomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bituma batavugaho rumwe, aho ubutumwa bwakomeje kugenda bwibasira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inyandiko kandi ikomeza ivuga yuko intambara yabereye Bogobogo Kongoro bigira umwami na General Yakutumba bahuriye mu gikorwa cyise icyo gushaka amahoro. Nk'uko inyandiko ibivuga, Kongoro yabwiye abaturage ko umutekano wagutse kandi ko abanyamurenge bashobora kongera kugenda mu bwisanzure berekeza Ibaraka, Uvira n'ahandi. Nyuma y'amagambo General Yakutumba yahise ayanyomoza ku mugaragaro avuga yuko umutekano utaragaruka kandi ko nta munyamurenge wemerewe kujya muri biriya bice. Ndetse iyo nyandiko ivuga yuko nyuma y'icyo gikorwa umubano hagati y'abagabo bombi ushobora kuba warangiritse. Hashize kandi ibyumweru bike indege zitagira abapilote za drone zigabye ibitero kuri Yakutumba ndetse muri Mikenke, ndetse bitana bamwe mu barinzi ba General Yakutumba. Wewe yarakomeretse mu buryo buteye ubwoba ariko ntabwo yapfuye. Abanditse iyo nyandiko kandi bavuga yuko bamwe mu barwanyi ba Mai Mai bakeka ko Kongoro yaba afite uruhare muri icyo gitero, ariko kugeza ubu kandi nta gihamya kiratangwa cyangwa se nta perezida ryigengwa riratangazwa na leta ishyigikiye aya makuru. Mu gihe kandi cya nyuma y'iyi nyandiko, Kongoro bigira umwami ashinjwa kuba yaragize uruhare rutaziguye cyangwa se ruziguye mu byatumye Mikenke ifatwa na Twirwaneho kuwa mbere w'icyumweru dusoza uyu munsi. Abanditse iyo nyandiko kandi bavuga yuko ku itariki ya 6 z'ukwa gatandatu uyu mwaka Kongoro atangaje yuko habaye imirwano hagati y'Umuvitura na Twirwaneho, ibintu byatumye bamwe mu bayobozi ba FARDC batekereza ko Twirwaneho yamaze gucika intege. Nyuma y'iminsi 2 gusa kandi FARDC yatangije igitero kuri Twirwaneho muri Mikenke. Icyakora nk'uko iyi nyandiko ibivuga, icyo gitero cyahuye n'imbaraga nyinshi za Twirwaneho bitumwa Mikenke ifatwa igihe gito. Abanditse kandi iyo raporo bavuga yuko amakuru atangajwe na Kongoro ashobora kuba yarayobeje FARDC, nyamara ibyo bikomeje kuba ibitekerezo by'abanyamurenge kuko nta rwego na rumwe rwigize rutangaza ko rwabonye ibimenyetso byemeza ayo makuru. Muri rusange kandi iyo nyandiko igaragaza yuko Kongoro bigira umwami nk'umuntu ukomeje kuzamura impaka nyinshi kubera amateka ye, amagambo yatangaje mu bihe byashize ndetse n'uruhare afite mu buyobozi bwa Perezida Tshisekedi. Ariko kandi by'umwihariko ni na ngombwa kugaragaza byinshi mu bikubiye muri iyo nyandiko kuko ari ibirego bitekereza ku banyamurenge, kandi kugeza ubu ngubu nta rwego rwa leta ruratangaza ibyo birego. Mu gihe kandi ikibazo cya Minembwe kiri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo na n'ubu bikaba bikomeje kuba ingorabahizi ku bibazo bya Kinshasa, uruhare rw'abajyanama n'abahuza n'impande zihanganye rurakomeza gukurikiranwa cyane cyane n'abaturage n'inzego z'umutekano ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Niba koko Kongoro bigira umwami ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu bikorwa byo gushaka amahoro muri Minembwe, ibibazo bivuga ko bikomeye gusobanurwa muri icyo gihugu hatabayeho urujijo mu baturage cyangwa se mu nzego z'umutekano. Ku rundi ruhande kandi niba ibyo aregwa bidafite ishingiro,
kubisobanura ni ibintu bigoye kubihakana mu buryo bweruye byafata nko gukuraho amakenga akomeje gukwirakwira ku gihugu. Mu gihe rero igihugu kiri mu ntambara y'igihe kirekire nk'uburasirazuba bwa Kongo, ukuri ku bayobozi no ku bajyanama bafata ibyemezo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gufasha kubaka icyizere no gushaka amahoro arambye. Icyitonderwa kandi, iyi nkuru by'umwihariko Kongoro, amakuru ari kuvugwa nuko yamaze kuba yafatwa bitewe nuko ashinjwa ibirego byinshi bigiye bitandukanye. Nshuti bakunzi bacu, munyemerere duhindure ingingo tubabwire yuko kugeza ubu ngubu M23 yanyomoje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na koalisiyo yabo bamaze iminsi batangaza yuko bigaruriye igice cya Minembwe. Kugeza amasaha tuvugana, Minembwe iri mu ntambara ikomeye cyane ikomeza guhuza M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize kandi, by'umwihariko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro bafatanya arizo FARDC na ZALINDO n'ingabo z'u Burundi baruka kuvuga yuko bafashe Minembwe, ariko kugeza ubu ngubu amakuru yizewe 100% nuko umutwe wa M23 ari wo ufite Minembwe. Mu nyuma y'igitero warashe ugaba ku ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubiza inyuma, biza kurangira M23 n'ubundi ariyo ifite ibi bice, ndetse ibi ni bigaragaza yuko amakuru amaze iminsi akwirakwira agaragaza yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigaruriye biriya bice ari ibinyoma byambaye ubusa. Duhindura ingingo kandi turagana ku musozo w'amakuru yacu, nuko Ingabire Victoire yasubiye imbere y'urukiko, ubushinjacyaha bumwita umutesi. Ingabire Victoire Umuhoza yabwiye urukiko rukuru rwa Kigali ko atiteguye kuburana urubanza mu mizi, ko ari impamvu enye zirimo no kutabasha guhura n'abareganwa ngo abashe gutegura neza urubanza. Ubushinjacyaha bukavuga yuko ubu ngubu ari ubutesi. Yabigarutse kuri wa 15 Kamena uyu mwaka ubwo yagizwaga mu rukiko ngo aburane ibyaha akurikiranyweho. Ingabire Victoire akurikiranyweho ibyaha byo gushyira umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvuru cyangwa se guteza imvururu muri rubanda, ndetse akaba akurikiranyweho n'ibyaha byo gushinga umutwe w'abagizi ba nabi, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru ateruye cyangwa se ikingizamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha no gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Ni ibyaha bishingiye ku mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka b'interahamwe b'ishyaka ritemewe mu Rwanda ryitwa Darifa Umurinzi mu mwaka wa 2021, aho bahugurwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunyaseribiya. Akaba ari igitabo rero kivuga uburyo ki umuntu yakora ubutegetsi hatabayeho intambara. Abatari bitabiriye amahugurwa kandi bayobowe na Soma, abari bitabiriye aya mahugurwa kandi bayobowe na Sibomana Sylvie ufatwa nk'umuhuzabikorwa wayo, nibo bareganwa na Ingabire Victoire. Mbere uko ubushinjacyaha buhabwa umwanya wo kugaragaza ibyaha bakurikiranyweho, Ingabire Victoire uregwa yahise azamura ikiganza agaragaza yuko atiteguye kuburana. Ingabire Victoire agira ati, ndumva ubushinjacyaha bugiye kundega kandi niteguye kuburana kubera ko mfite inzitizi. Yakomeje asobanura yuko kandi hari ibaruwa abanyamategeko be batatu barimo Maître Gatera Gashabana na Maître Bikotwa Brice na Maître Gashema Felicien bandikiye urukiko ku wa 10 Kamena uyu mwaka bagaragaza imbogamizi bafite zishingiye kutitegura urubanza. Ingabire yavuze ko kandi atiteguye kuburana kuko atemeza neza niba haba mu mbaraga z'umubiri, iz'amarangamutima ndetse n'ibijyanye n'imyemerere ye. Yabwiye urukiko ko ari impamvu enye zituma yumva atameze neza ku buryo yabasha kuburana, by'umwihariko ni dosiye. Yavuze ko kandi ibyaregwa byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kuwujyamo no gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi abireganwa n'abandi bantu bitabiriye amahugurwa, ndetse kuko ahita agaragaza yuko batitabiriye, bityo ko yifuza guhura nabo bakabonana kugira ngo bategure urubanza. Yagize ati, nkeneye guhura nabo tureganwa hamwe kugira ngo mbone uko ntegura neza urubanza, cyane cyane yuko duhuriye kuri icyo cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'umugambi wo guhirika ubutegetsi. Rero izi mpamvu yatanze ubushinjacyaha bukaba bwagaragaje yuko ari ubutesi, ndetse bukabubona mu mpamvu zo gutinza urubanza.
bityo ko yagakwiye kuburana, niko ubushinjacyaha bubona. Ubona Ingabire Victoire ibintu yatangaje babibonamo nk'ubutesi ndetse bakibonamo n'impamvu zo kugira ngo batinze urubanza. Nshuti bakunzi bacu rero, tuzegure ku masaha ya nimugoroba ku isaha y'isa 7 tubagezeho amakuru aza kubagezweho. Bibutsa ko giye bategura nkabagezeho ari ndi Fabrice Muranayo. Bibutsa kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu tujye tubana buri munsi. Ndabashimiye rero, mugire amahoro.